Keyon Deselonika riau. En Paul tatok nan Thessalonica. Eri riat soulangko. Pain kumail tuanach pas remail. Inanen poitamao. Kumail pil tuanach ale kalokolok o mamalar nan Pilipai monach parawang kumail nan Thessalonica. Eristo. Achail coach kachin kakelay kichata. Pues en patakiyon kumail rongamawo me parata sangre. Menta masatiarata apallaut. Pues patak masakiyon kumail socha pasanta sang likam temekot samin. O sa pil socha songan utingakiti emen. Apsakin kiway patak ninduan makoch kachin kupurki. Pueki makachin kamanayong kich o kachin likiyong kich rongamawo. Sa socha kin songosong en kan la ren aramas. Ab ren coach makin kachin song achay lamalamakan. Kumail pil mau mesta socha parkuwang kumail lokayan wuting o sa pil socha kitim kinarak ach labin lokayakan. Coach mawia ach son katete ni mech. Sa socha songan rapaki kating tach sang ren aramas te sang remail te bil sang mechikan. Menta masakak katrapakin kumail ach bakbak nintuan wan paranan Christ kay. Apsakin katak ni ach mi remail. Tuwecha no men niyakin abapali nasarikan. Pueki ach pakong kumail sa onapatar sa enkiyang kumail kay ten rongamawoche mesang ren coach at pilpay nach meur. Pakumail wialar kan pakapach melel. Riachko. Kumail socha chama-chaman tuwanach tatok laut remail. Sa kintatok ninran o nipong. Po sa enter katarapakin kumail mekoch ni ach patakiyong kumail rongamawo sang ren coach. Eri, kumail me ach son katete. O bil coach. Tuan momanach meur nan pungamail me posonakan. Ach meur mamakalakan o pung o socha kisin sapung kismie. Kumail bil mesakin apali emenemen kumail tuweche men ekin apapali nasarikan. Sa kakelay kumail la, sa bil kamaich kumail la, o sakin kongongokin kumailan memeur makosh kin kachin kupur peranki. Kosh makachin malipay kumail to, po kumailan yang an kisapal PEIWEI o lingan. Eri. Yech pilew karapenachkin katunga kalanganan coach anso karas. Pani ach wawong kumail masanan coach, kumail ronger o aleyer masano. Kaiten nin tuan patakan aramas, ap nin tuan masanan coach mayay memelel. Po coach kin kachin tatak nan pungan kumail meposonakan. Rieko, songkan mewiyawiyang kumail, bilwiyawiyonger sabol coach momot sokan nan sutia. O bilong sabol Christ Jesus aramasakan wasaw. Sangon lokolokooche me kumail aleyer sang ren John amail way, ime repil ale sang ren men susakan. Mekamelar kaun Jesus, o bil sokopako, o bil kalokoy kicher. Ya uwan arsakanikan fan coach. Ya uwan arail uwang aranasakan koros. Irail pilsongan ireti sang kich sa enter patakiyong men likikan masano me pan kamauraila. Mechech yay laut en tiparailkan unsak merakin wiya anso koros. Eri, mech ang yangan coach lalong railer. En Paul anan en pureng tas remail. Ap kich rieko ni ansokis sa tosang kumail. Melel kaiten ni lamalam ap ni warche. Ya uwan ach lalaitkin kumail. O ya uwan ach inangyang en pureng paraway remail. Sa men paraway remail. Pain ngay, Paul, isong en pureng paraway remail agayanso. Ap setan socha moitong kich. Eri, ni melel socha mesiksang kumail mewiya ach kaparapor, ach peren,
o karapen ashpan suwiki ash roson en peweti mon silangin na chay kaun sisas ni anso me epan kachito. Ni melel sakin suwikin kumail o pilperaperan kin kumail.